namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta khiva la hi boss lady la hi nga ta hi khiva nyika vhele ya na boy sevenza kwalano and stuffs. So loko ha ha ri ka leyi mi nga mi swi vonini vhele ku boy sevenza evuyeni ka beef in overall i va beef hinkwavo manjheni, but laha hi ta hi kha hi focusa eka beef leyi a kha hi director to boss lady and also kokwani Fonyoyo. So in context leyi hi nga ka yona laniwa, why masangu na ku nyika timovha na ku nyika u hlambini u basile tiburuku wa mbala, why mi fika mi hi rhuketela a xikarhi ka vanhu? phela u vulavula leswi hala swin'wanyana, vulavula yo ku ri scenario ko sa ku ri delay video do sungula a ku ri karhi mudyo sungula hi 6 dya fika hi xa munduku xa ku loko ni phapha ni kuma ku na hi 5 boy sevenza a ha ri live kusukela 6 yo fana na muntlha sweswi i nkarhi muni sweswo almost 9 mara ho vula kusukela hi 6 ya namuntlha ivi ya hele xa munduku xa khona nampundzu wo ma 5 yo ha ri on live yako. So ya mara scenario ku ri yo yi nga kotisa boss lady la yi nga fika yi kombisa timhaka teti nga ni twakalangi kahle a ni ku boy sevenza u tshika swo holda swo endla ti-life i vulavula hi vito ra mina i ku hi contact mina u swi tiva ku ri case a ni yi rhabisangi ni yo hi holda ene vanhu lava va yi 5 va nga ku pfulela case wena ku hana n'wana nga rhabisa case because va swi tiva ku jaha ngopfu i na vutluka chola ene u le ku teni la hi ku lavaka kona a hi rhabisanga hinkwenu hi yo holda hambi langa loko va chingeleni vo miyela va ku tshika va ku xiphuta lexiwani a hi rhabisanga boy sevenza hi ku ha ku tiva ku wa jaha se hi holda ene sweswi nkarhi wa hina ku se hi continue u endla njhani contact hi mina wena continue wa boy ta xi kuma lexi u xi lavaka and xin'wana hi lexiwani ku na magazi lama mo phuta lama ku ve loko vanhu va rhandzana u disiwini mata mi nga ri la hi loko munhu a disi nuna wa wun'wana munhu ku wa ya disa nuna wa munhu vana va hi va kha va hlupheka na loko ni n'wi disa nuna wa mani hi ku a ni disa nuna wa mina and especially vavanuna lavo vulava na n'wa ku disiwa va nga disiwa ene n'wi mi disiwa leswaku mi phuta mi tlhariha loko mi ri handle na vanhu van'wani loko mi ri na vavasati van'we mi tibari blind vavanuna vo phutana vo lava kha ndi phalele ya boy sevenza tolo va jamuka vo tlhariha ni vo tiva vatsongo va few lava tiwaku hi mi vanhu rhandzaka na mina va rhandzaka lava va ri ka boy sevenza hinkwavo tolo tibari blind na hi me luyani nga ni khometela ku la ku ni khomisa he vhene le Pitori la ka khandiya vulavula thyaka la ni khomela. I'm still ready for you. This is my last video ku hlamula swiphuva leswi swa ka Gaza vanhu va mina va ni rhandzaku ve ri ni huma ka n'wina mara laha ni yi endlela ngopfu boy sevenza ku tshika leswi holda swo endla ti-life u vulavula hi vito ra mi kumbe munhu un'wana loyi ni nga ta n'wi kuma endli life a ha vulavula hi mina ta n'wi tekela action. Vulavulani kahle guys, ni munhu n'wana wa n'wansati ni na ngati mana mina va ni khomi 9 months va bebula mina mi nga rivali ku mi loko kha mi jamuka ni na vatswari ni na vana lava twaku ku vava se mi nga vavisi vatswari va mina hi mhaka ya mina. Enough is enough ku kuma ntsena kha ku doli I will deal with you na kesa na ku sorry ka n'wina mi ni rhandzaku na mina ni mi rhandzaku na swi mina leswiya kha lava nga ni rhandziku ka vona na sorry na vula sweswaku fokofani hinkwenu a ni tirhi hi n'wina mina ni tirha hi ndyangu wa mina na vana va mina na lava ni rhandzaku ntsena munhu nje ni ri fuck off. Boy Sevenza be warned ni le ka wena. ka boy sevenza ko va waste of time mara hinkwenu a swi swin'wa kahle ka swi a zi boy sevenza n'wi tivi hi ta vona swo ku swi ta case yako yi ta amahlweni swi endlisa kwini sweswo obvious boy sevenza ta mara sweswo boss Fonyo loko ri mi teka action swi tlula ku mi vheta mi teka sweswi wa ha ta mahlweni hi ta vona swo ku swi ta kha swi endlisa kwini na ku hi mpela ti-case a ti nga rhabiwangi na we shall see ku ni twi na ku leswi ko va a threat rather than an action loko ni kha ni yingisela this clip ni ku boy sevenza xa ha ri busy ku na clip to tala ngota boy sevenza I think that faketele line a ni na ku narrate ngopfu laha ni nga ta khomiwa na mina mara mi ta mi kha mi swi twa ku message wa boy sevenza wu ri yini to ti fake line ti ze ti helela and stuff like that. Papa lowe le Giyana ne u ta dlayiwa ma vona papa lowe le Giyana sesi loyi
loyi Maria loyi u ta n'wi dlaya papa lowu le Giyani we lowu henhla ka nsinya u ta n'wi dlaya wena wa na rirhandzu wena wo pretenda a wa ha n'wi lavi bote loyi papo dropa timhaka ta micato mo phutisiwa munhu loyi u mi endli xihlekisi ngopfu ka vanhu loyi ma vona he papa a ma ha ri n'wanuna sweswi la ka Gaza na le ka sesi loyi u mi teki chipi ngopfu xo sungula mi hlayisa family ya yena mi hlayisa vamakwenu wa yena mara n'wina a mi chumu ka yena n'wana papa mani ta swi dropa swa micato loko ku ri mina a hi n'wansati wo catiwa lowu a ni khayisela na timhaka ta micato n'wi mafita ku rhandzana na sesi luya a mi rhandzana na yena kwala xopeni ku tlula leswi mi swi endlaka malo mi endli xiphuta n'wi mi n'wansati n'we ma vona n'wina loyi mi n'wansati n'we mi mbali pheti ma vona leswi a nga mi cinelisa swona vavasati va ta yima na yena hi mhaku va la ku a tshama kha mi hlambalaza mara hina vavanuna hina pain ka swilo leswi a nga mi endla swona dropa timhaka ta chopo leyi mi nge teku na flamachingi le kuti mi nga tiseli xifevi lexi mi harazaku xi mi byelaku ku ri n'wina mi nga xi toloveli ka rirhandzu ku fanele ku va na age ya ku se hi humini ka swilo swa vana hi ya mahlweni dile dyi ka ha ri n'wana leti mi nga voni tikheva ma mi ta kuma tin'wana phambeni wa n'wansati wa so hi ye wo dingiwa ku tshikiwa wo tshikiwa loyi a hi n'wansati xi lexiwani hi loko ku papa mi tumbeta swilo na sesi loyi swikolo leswi mi swi tumbetaku mara naswona swi ta huma hi mhaku loyi a nga na xihundla u ta mu humesela xihundla xa n'wina na respect loyi hambi mo tiva ku u mi pfuna ka swilo hinkwaswo kumbe mi sayini ka swilo hinkwaswo khayiselani family ya n'wi yi ri yini vanghana va n'wi ve ri yini vana va n'wi ve ri yini loko mi hlukumeziwa hi hi nsati wa n'wina va nge rivali xilondza vana va n'wina na vanhu va nge rivali ku n'wi mi bari he papa mi n'wansati n'wi mi n'wansati that's why va mi toti na pawupawu so va swi voni ku mi n'wansati dropani timhaka ta micato mucato wa n'wina a va ha ti mucatini vanhu va ta vona leswi mi hanyisaka xiswona mani nga ta spenda ni spendela xikevereche mani nga ta spenda ni spendela thengenyi a ni nga ta spenda ni spendela xifevi lexi a n'wansati lexi wena u n'wansati wena hina ha ku byela hina hi chavi u n'wi vavisi ngopfu n'wanuna loyi hi twa ku vava hina vavanuna leswi u nga n'wi hlambalisa xiswona why loko ku ri na ku holova loko nuna wa wena a tlakuka wa fa miyelini hi ku papa loko ku humese timali papa loko wa ku hlayisa na wa n'wi hlayisa mara u fane u teka ti-right ka muti wa wena hey u sukeli vatswari wa wena u ta tshama na papa loyi hi ku u koka vukoka bya yena a wu byi voni wena papa loyi u ta n'wi dlaya wena ende na hina se hi ku langutini wena loko wo n'wi dlaya loyi na hina se hi ku langutini a wu lavi nchumu ka yena wo lava ku xayinela vanhu hi swilo swa yena na vamakwenu wa wena na maxaka ya wena a wu kahle so u na ti-right to vulavula hi property na loko n'wanuna a ku kwatisa na
u na ti-right to vulavula ku biha hi munhu na? A wu tsaka loko a nga hlayisi vana va yena, va za va lova vana va yena. U sala wena boss kasi u lava ku hlukumeza vanhu, u lava ku vuya u sayina under property hinkwayo. Wena loyi a wu kahle he papa, munhu loyi ta mi dlaya loyi, ma ta hlangana makhombo yo tala hi mhaka munhu loyi. Papa vanhu va vulavulini a yi ali, mara n'wina a ma ha ri chumu n'wina ka vanhu lava va mi tivaka, ve n'wumi n'wansati. Ma vona vito ra n'wina mi pheti, vito ra n'wina mi pheti. Loyi u mi endli xiphuta loyi a wu kahle wena. Mbilu ya wena yi bihi ngopfu, mbilu ya wena yi bihi ngopfu, yi bihile mbilu ya wena. Nuna wa wena a wu kombi va matiko ku we u njhani, u fanele u miyela u za u ya fika na yendlwini u sungula n'wi caca hambe mo banana hi timbicha phati ka yindlu, swi hela phati ka yindlu. Swa tikomba ku i bari leyi, swa tikomba ku papa loyi i bari. U rasela hina la ka TikTok, a hi byela ku hina hi va kona ka va ximanimani, kasi yena i xiphuta andlwini. We xiphuta ngo u bari wena, u nga cati mfu. Mucato wa we va ta ku voneni vanhu, dileti u nga ti cati leti u nga xisiwi hi pawupawu. I pawupawu munhu u timi ngopfu mani, wa u xisiwa hi pawupawu. Ma ni nga ta xi cata xi lexiwani. Lava va biwa hi sati lava va biwa hi sati loyi u biwa hi sati loyi wa kokiwa hi sati loyi. A wu munhu wena, we u biwa hi sati miyela, u biwa hi sati wena miyela. Wena u biwa hi sati miyela, wena u biwa hi sati wena miyela. Nan'we va papa mi byela na tintangha ta n'wina, ma swi vona swo byela na swihlangi leswi swa mi hlambela swihlangi. Ma swi vona swo byela na swihlangi swa mi hlambela, swi ri swi sayini property i ndhawu ya mina leyi. Leswo byela na swihlangi leswi mi nge he vi na respect n'we va papa n'wina, hi swo sweswi. Papo vhela mi tikhoma mi tshama na mani, nkarhi wa n'wina u hindzini, amukelani mi va na respect emutini wa n'wina. Leswo byela na swihlangi leswi swi ta mi endla sweswi swa ha ri tsongo, leswi swa ha tele leswi nga ta huma.